Guku ni Ishiara, kaunti nini ya mbere yeguru, muvakari wa kaunti ya Embu na Tharaka Nithi. Thogora ino, Arimi na aguri magana mahiu mekinyagio wa muthenya wa kairi wa kiumia kuambiriria thinacara cia iroko maugite kuthogora na mahiu. Uyu ni Samuel Muronje, muvuri biashara wa mahiu kuma kaunti ya Tharaka Nithi. Atwikanite rugendo rwa kilomita 10 aukite kwendia ng'ondu ciake 5 niguo agivisi ya mwana wake. Watauri aratariria thogora ni wa kunanga ngoro. Maciara nayo wakati tulikuwa tunanunua hapo mbeleni kulikuwa kusuri, lakini wakati huu sasa mbuzi zimeanguka kabisa. Kuongezea hata wale wananunua wanakuja kuuza ya kulipa karo. Ni taabu tu. Mbuzi kama karo ni 10,000, mbuzi ni kama mbuzi 5 sababu ni 2,200. Kuma kwi Muronje turasemania na Ferista wa Ngumine muthuri wake aria maumite ngunyumu mwena ni makiria ma kilomita 20 kuma thogora ino. Kuma iroko matiendietie wana mburi imwe ni undu wa thogora iria iragurwa, na kuoguo ukuruma yo gwatire wa kuoga mbeca cia kurumbuya mabataro mabata muciini kwao. Na riu mburi gwatuika thogora wikuo tutingiendeke tondu thogora wikuo ni windi muno. Na riu kuma kiango mikinyago ni kindu ta kilomita 20 turasite kwendia mburi guku nundu ariri ni thina wa mbia cia cukuru na ringi kurwa na ngaragu tondu tako turaketha kimera kiega. Thogora mburi na ciira turendagia ngiri 3 kana ngiri 7 iragorwo na ngiri 3,500 ukethera na visi ya ngiri 10 ndungi avondi kugura ukethera ciana nyingi gaikuma cukuru nundu wa thina ucio wa visi. Endia mahiu thogora ino na aria ni ekaria miena ya mbere na Tharaka iria takinyagirwo ni mbura ya kuigana marauga mayugwatiri wa kugomerwo ni ngaragu kuona matire makitha migunda yao, na riu mahiu maria maroreretie guru kuthondeka uturo matire mavaumithio. Hapa tunauza kukata pesa naye njua naye huku ni hakuna mahali pa kuweka kichwa. Mvua ikinyesha sisi tuko katika shida. Ndiposa nasema serikali inastahili kuingilia mambo ya soko Ishiara. Yora ukame wa ukaka na dio ara mburi ni gocaga ni undu andu engi ni mendia mburi wana mburi kavuta ukethera ni cia ruci ndoi vario itena bei mbega nundu wa gukorwa yora ya tonya andu ni mabinyekaga. Wana gukura thoko ino ni onene wendio wa mahiu bururi biashara guku irutagirwa riuwa-ini undu vesaga ekariria rariomo ria kuruta biashara. Tungeomba sana serikali tuangalie sana na tuangalilie katika hili soko tunaouzia liko na jua, hakuna maji, hakuna choo, tuko na shida mingi sana. Wana thengia ya gukura thoko ino ya mahiu Ishiara ni onene bururi endia na nguri ya mahiu thiini wa thoko ino ni maroga matira na umithio no nene wayo kuona thogora wa mahiu ni kurukirite nthi na gikiro kinene. Dennis Fundi, Kameme TV ni mwena wa Ishiara, kaunti ya Embu.